Ngishilo ngathi mangiphansi kwalesilahla lesi hayi ngibheda kuphela nyaphambili lalelani-ke mina wakoShandu mina wakondaba ezitha angeke mina ngithathe imali yakwaMbatha ngihambe ngiyoyinika umuntu athi ngize no20,000 umuntu athi ngize no30,000 umuntu athi ngize no50,000 athi uzonginika umuthi wesibhamu athi mina ngeke ngize ngidubuleke uzonginika umuthi wesibhamu mina ngikhipha u50,000 wakwaMbatha ngithengisa inkomo zakithi esibayeni ngikhipha u50,000 wakwaMbatha ngiyonika leyo muntu loyo athi ngeke ngidubuleke ngapha yena ugade wama-bodyguards awu18 amgade ngezibhamu hayi bafowethu ngeke mina ngeke ngikwenze lokho ngamane ngihlala ngidubuleka ngiso kodwa ngeke ngithathe imali yami ngiyoyinikeza insizwa noma umama wakomunye umuzi noma ubaba wakomunye umuzi ethi mina uzongivikela esibhanyini kodwa yena la ehamba khona uhlala egadwe ngezibhamu egadwe ama-bodyguards ubhadala ama-bodyguards ukuthi amgade angadutshulwa kodwa yena utshela mina ukuthi uzonika mina umuthi wesibhamu hayi bafowethu ngeke usazozala umuntu ozongiconvince ukuthi mina ngikwenze lokho hayi mina lo engimkhonzayo mina uyena inyanga yezibhamu lo engimkhonzayo uyena owadala isihlahla owadala insimbi wadala yonke into wadala imithi leni enigcishwa ngayo emzimbeni ingcweba nezintambo lezi enifaka zona nezinhlanga konke lokho kwadalwa uye hayi mina ngingamane ngiphephele kuye bafowethu angeke ngithathe imali yakithi ngiyoyinika umuntu kwayena osaba isibhamu bese ethi yena uzovikela mina hawu ngeke khohlwa ngeke nikubone lokho seningamane ningithuke ke ngigcine la nithanda khona kodwa ngeke mina ngiyonika umuntu imali athi uzongivikela esibhanyini yena esaba mina angigadiwe kumanje la ngikhona ngiyikhululeke kodwa yena lo uzonginika umuthi wesibhamu uhlala egadiwe yena ngezibhamu eziningi ngoba esaba isibhamu hayi bafowethu ngeke hawu ngeke ningamane ningithuke ngithukeni ke ngigcine la nithanda khona kulungile ngiyavuma vele inhlamba kimi ayinama kuthe dala nangiqala ngiyabonga.